Kuphila kufikela khona umsakazo Eswatini TV Themkosimbisa ngibingelela ngiyakuvusela mbukeli ngithi namhlanje sehlele lakho lothanza kakhulu lithini libandla thathe lethuba nje mbukeli ngubonga kakhulu kini babukeleni khona kusibhalela enombolweni yethu ku WhatsApp na ku Facebook ngesihloko siwe sikhona nje ngalelo langa leso siyabonga kakhulu nje babukeli ngaba nje khumbude ababukeli ukuthi phela siyacela ukuthi inombolo ningayishayeli kodwa nibhale leyo message lesuke siyicelile ngalapha emsakatweni thathe lethuba nje babukeli ngibonga kakhulu nala babukeli lokhanza ukuthi nasifike emadolobheni bayakhona ukuthi basiphe leyo comment lesuke siyicelile lamhla ke mabukeli nje uma sadi ukuthi ke liviki leli la khona siyawuthi ngalesihlanu sigubhe wona umkhosi wa Good Friday lamhla nje ngoma kungumsombuluko sithi nje lamhla asisikhulume ngayo lenza balena isihloko sethu sikhuluma ngayo iPassover and Easter original purpose siyawubuka babukeli sibuke nje imvelaphi yakhona ukuthi ngabe ma Easter aqhamukaphi sibuke yona imeaning bese sibuka ukuthi ngabe vele le Passover I celebration isho ukuthini ke kithi sibazalwane likakhulu lesiphila lesikhathi ke salamuhla hambe ngedwana ke babukeli bakhona abantu abadzala babafundisi eceleni kwami ke ukhona ngumfundisi Phiwe Mabuza usuka lapha eNgwane Park ebandleni lase Kingdom Embassy akahamba edwana umlomdzala uhambana na Dr Bishop Dlamini lapha usuka lapha embolonjeni ebandleni lase Arise Church International thathe lethuba Dodela ngicela ngayo nguvusele baba ngiyabonga kakhulu baba Mbuyisa ngiyavusela nakuye umbukeli la khona amen mshaya ngicela ukuvusela mfundisi wami siyavusela kakhulu Mcusi and sicela ukuvusela nebabukeli kuleli thuba lesinikwe lona amen siyabonga kakhulu bese ngivele indzaba ngiyindlalile Dokotela ngicela cala ngawe Nkosi sifise nje kwathi ukuthi engabe ngumaphi ema key differences lapha nasibuka yona iPassover sibuka icathanisa nawe ema Easter nalokuthi ke ngabe kuconnectana kanjani Dokotela uma ufuna sikhulume ngendaba lephethelene nalama ngePassover nema Easter services usuke ukhuluma ngendzaba lele enhlitweni yemaKristu lengakusho nje ukuthi nasikhuluma ngalendzaba yePassover si ibuka ekusukeni noma ekuphumeni kwaIsrayeli aphuma eGibhithe njengoba uNkulunkulu abemthembisile wahlala Israel for 450 years noma 400 ahlele eGibhithe aphansi kobugqili baboFaro uNkulunkulu amuhle ke abekade abathembisile lokuthi one of the good days batawuphuma uNkulunkulu wasebenzisa Moses ukuthi abe ngumholi wokuba khipha eGibhithe leGibhithe ke lifanekisela indzawo yobugqili so ku Exodus chapter 12 ngilapho sibona khona ke le Passover lapho uNkulunkulu athi kuMoses akukhethwe imvu lelitibulo lenganasiqi ngiyona ke leyafike yahlatshwa wathathwa ingadi namekwa la emnyango wale emnyango lapho bebahlala khona so sengisho ukuthi ke iPassover iqala lapho amen ngiyabonga kakhulu Dokotela sesiyitholile lokuthi icalaphi le Passover mhlambe mfundisi utangipha ke nayi ema Easter ke wena ukuthi aqalaphi la ma Easter eni kube seseconnectana kanjani kokubili lokho siyabonga Nkosi indzaba yema Easter indzaba yemakholwa indzaba lemnanzi lapho khona nje na ubabuka nyalo emabandleni ngamunye baya-ayina because it's the time lapho khona kunele excitement kuthi sephulwa so stawuthi ema Easter wona celebrated the resurrection of Jesus Christ okay sekucelebrate ukuvuka kwakhe okay
ngoba afile but lokuvuka lokubaphathele tindo letimangalisako letibende nabo njengoba kwentekile kuma-Israyeli ngetikhathi baseGibhithe bakhululeka baphila impilo lensha. Same with us. Thina ma-foreigners lesingabitwa ukuthi is the Christian commemoration. Okay. Lapho khona sesicelebrate kuvuka kwaKristu. Isimboli lapho yokuthi kukhona lokusha lokwenteka ngaphakathi kwethu. Sekuqala impilo lensha. Okay. And lapho sekumemetela the salvation of Christianity. No, okay. Mhlambe le connection mfundisi of the two events. Yes. Sesivile ukuthi lawa endeka ngesikhathi saMoses lena yendeka kuJesu. Yes. Kuconnectana kanjani ngoma siyakiwo njengalesihlanu stabe sikhuluma ngePassover neEaster. Yes, i-connection yakhona. You can if nalelgama uyaliva nje, it's a Passover. Okay. So nale connection yakhona ke seyiba deep ngalokuthi uma ngale kwakuqathula tibopho kuze kukhululeke umuntu noma kwaku associated khona neJudaism nekuthi iculture yabo naba celebrate because kwendeka kubo, but lana sekusuke sekusimila ngalokuthi nakhona kwakuqathuka tibopho noma ku restore humanity. Seyabuyiselwa lo muntu nakhona kuthiwa kwabitwa ngekuthi he's a lamb of God. Okay. Okay. Kwase kudzingeka ukuthi afe leyo ngadi leyachitheka was enough. Cha, ngiyabonga kakhulu mfundisi wami. Dokotela uyatibuta umbukele ekhaya udibuta kwekuthi ngabe vele what was the original purpose yala alama events lamabili asiyekelanga ngani saqhubeka sa celebrate iPassover kwaseke sekufika Jesu ke futhi size futhi se celebrate wona ema-Easter. But lengakusho mfundisi ake ngibuyele nje kancane uma kancane nje Okay. kule linkage of le Passover kanye nale Easter. Nawufunda umlando uye uthi baka Israyeli uma baphuma eGibhithe kuyalinganiswa ukuthi kungathi baphuma kule nyanga ya April. NgesiHebrew baye bathi ke lo April ubitwa ngokuthi yiNisan. Okay. Waphuma Israyeli kuleyo nyanga. Okay. Ganzi le crucifixion nale nokuvuka kwakhe kufa kwakhe nokuvuka kwakhe kungathi nako na ulandzela lomlando Jesu wafa ngaleso sikhathi. So ingako ke bese kuba khona ilink. Now uma sesigubha lomkhosi celebrate akusho ukuthi se celebrate into leting2 si celebrate into yinye. Okay. Ngoba lokwenteka ngePassover lokwentekile ngeEaster. Okay. Baphuma kuEaster siyaphuma kuyavukwa. Okay. Sisuka somewhere siya somewhere. Amen. So sengisho ukuthi iEaster yenta lokho. Amen. Cha ngiyabonga kakhulu dokotela ngiyathi ukuthi kunenge lesiyakhuluma senaso sikhathi siyabuya sikhuluma nasibuya khona itolo mbukele ekhaya ke ngiyakholwa ukuthi uyalandzelela la kubantu labadzala kuloko labakuchazako nasibuya ke itolo kulokunye lesiyawubuka siyawubuka nje ukuthi kuyangani kwekuthi idate yalama Easter nayi Passover ayibi fixed leyendekile kulomnyaka lo beyisilo bekhona iminyaka lophelile ehlanathi ngohambe.
Sihlelo lakho Mbukeli lithini bandla. Ngiyakumukela Mbukeli, sivula umsakazo wakho eSwatini TV. Sibuka nje lapha iPassover and Easter original purpose. Mfundisi wami bengishito lapha ukuthi nasingakayithi itolo ukuthi lapha kunolenzaba nje lesihluphako kakhulu likakhulu sibazalwane noma ke abantu abathandzako inkolo ukuthi lamalanga kwenziwa yini lokuthi le date ingabi yinye njengaKhisimusi siyathi nje 25 lapha lamalanga ayahlukahlukana kubangwa yini lokho ngekuyangoza njengoba si understanda ukuthi iPassover ihambelana neJudaism itradition ihambelana neHebrew calendar ngaleto tikhathi kwakungayi ngekuthi kubekwe lilanga linye kwakuya ngekuthi babuka ngekuthi kuhambelane ukuthi the moon ihambelane yaba full nini bese ku-influencer lokukhethwa kwaleyo date so ngiko-ke nyalo so khanza ukuthi lama date ngeke nje ukuthi April ngasinye isikhathi kuwela kuMarch ngalesi sikhathi kumuwele kuApril akusabi solid ukuthi si understand ukuthi nako ngenxa ukuthi babuka ngoba kwaqala yabona lento nawe ibona ihambelana ngema traditions vele kuletinye tikhathi abanako kulandzela ukuthi lento iyawuba khona nakunjani so ngiko ke lokwenda nalokuthi ungeke ukhone ukusho ukuthi i-date yendiwa yini ingakhethwa ibe yinye same with lale Christianity ngalokuthi it linked deeply with the Passover wawungeke bese soyakuseparate ukuthi Christianity akakhethe nabo ba influenced ngedeliverance leyende kakuqala ukuthi as afika Jesu naye aletha ukukhululeka kwebantu sita kulinka and lokho akuyuhlukaniswa ngoba kusymbolize inkululeko yemuntu shothi into yinye cha ngiyabonga kakhulu mfundisi wami dokotela mhlambe kukhona longasita ngako ikhona yona le question ngiyabonga ukuthi umfundisi la soyichazile ukuthi ayi Jesu bekafe kanjena ngaMarch lenyanga lenyamaro sofa ngaApril bese kuba khona lo mbuto la kulamakhola mhlambe ikhona imphendulo le theological mhlambe longasipha yona nceko babe mbuyisa lengakusho nje ukuthi umlaleli noma umbukeli kungamhluphi kakhulu lenzaba ye-date ngoba kulesinye isikhathi kuba khona kuvele ikhona le debate ye-date i-date ayisusihlukanisa ayisusenta silahlekelwe yifocus kuloku lokungiko asibuke lokungiko lokwenteka ngale Easter nangale Passover lama dates ke lawa vele angeke azafanane because le calendar ayifanani vele so bayakha ngaleyo ndlela ukuthi njengaloko abasashila umfundisi lokuthi yakhiwe ngendlela yokubuka the moon ngaleso sikhathi ayakhwanga ke lapha le calendar yakhiwa le ngesheya yamiswa futhi kungasikhubi nalokuthi yakhiwa le eRoma yaphinde yaendoswa nguPope of that time lebo 15th century but lenzaba yena khuzana yePassover nenzaba yena khuzana ichamuka lebo 1st century but ngisho ukuthi ayisusikhuba bayibeka le date kwagcina sekuvunyelwe ukuthi okay njengoba kulonyaka itawuba la lona lotaku itawuba la asibambe nje kona lokho awafanani ngenxa yaleto ingalama dates ecalendar lehlukene ngiyabonga kakhulu dokotela sesivile mhlambe
indzaba le date vele shothi isengayidebate ngashona lilanga but yona bayati laba labayibeka ukuthi basihlelela kanjani mhlambe mfundisi wami singaba nembuto nje ukuthi kuya ngani la le Passover nalama Easter are recognized noma celebratewa globally beyond le ma communities la khona kwaqala khona lokwasita ukuthi ku globalize le Easter kulokuphuma nakuthiwa hambani wonke umhlaba nishumayele ngekufa nekuvuka kwakhe thina nje safike la sa colonizer eSwaziland okay lapho khona lelo live lelas colonize leshiya iChristianity emakhosi emhlaba ayibamba ngalamafisha kwakuspreada lula kuya ngekuthi lelo live libe nenhlanhla lambathiswa ngiliphi uhlobo lwelive ngoba labanye vele kulamanye emave abakakhoni kuyathi insinziso nekuyibona ngoba kuya ngethi umbani lofike wangamela ngetulu kwabo so kwase kuyaspreada iChristianity yaspreada ngalolo hlobo nathi singumaswati saba nenhlanhla kwathi labetako ukuthi bayasengamela ukuthi bayalithatha live bayalibona behlisa iChristianity makhosi emhlaba ayi-embrace so kwaspreada kanjalo ke nalamuhla solo simile nathi singeSwatini sibabata Jesu lo wafa wavuka maye siyabonga kakhulu siselapho nje dokotela mhlambe siyadibuta nje ukuthi le mikhosi lena lesikhuluma ngayo kwentiwa yini ukuthi mhlambe iyatiwe mhlaba wonke phindze futhi noma kuthiwa mhlambe abayi celebrate but nje bayayati ngidawubekisa nema cultures lamanye nalamanye futhi ema religions ayayati lelanga lesikhuluma ngawo ukuthi no sine ma Easters njengoba siyakiwo njengalesihlanu babe Mbuyisa lengakusho ngokubuka kwami lokuthi ema Easters a celebrate emhlabeni wonkana kuya ngalokuthi lo Jesu abengaketela umuntu munye abengaketele emaJuda kuphela Jesu abetele umhlaba wonke okay uphela liqiniso lokuthi wafikela khona but etele umhlaba wonke uma afa avuka sibona livangeli lapho lelivangeli ke leli kwakulivangeli lomhlaba wonke uthe Jesu lelivangeli leli alishunyayelwe emhlabeni wonke uma sibuka ngosuku lwePentecost kwagujwa umkhosi lapho nasibuka ngosuku lwePentecost kube bahlangene lebantu okay but uma sebaphendukile labanye bahamba bayalena labanye bahamba bayalena labanye bahamba bayalena bafike bayifafata lendzaba yelivangeli usho eRoma abengakafikwa nyathe but bafike bayifafata lendzaba lena lokuthi idominate manje umhlaba wonke seyihanjiswa ngulaba lasebambile lelivangeli bagijima nalo ke bayafakaza lapha baze bafika nala eSwatini nakulamanye emave futhi nanamuhla lenzaba yelivangeli ngoba sikhuluma ngeEaster sikhuluma ngelivangeli mbamba sikhuluma ngomuntu lofile waphinde wavuka amen sigijimisa ke letindzaba letimnanzi amen maye ngiyabonga kakhulu dokotela ngibukele ekhaya ke ngiyakholwa ukuthi kukhona lokutholako kuloko bafundisi bami labakhuluma ngako sihambile ke singumsakazo lithini lebandla sahamba ke indzaweni etahlukahlukene sabathola ke ebabukeli noma ke sive semaswati basipha nje leyo comment ngiyacela ukuthi simane sibeve ukuthi bakhulume bathini le aim yawo lama Easters vele kuzuza imiphefumulo
njengathi nje tsine la nayo sihlangane sonke lapha sibe naleti vuselelo nifike khona lapho siye emaphathikeni yonke lento leyo siyende emva kwaloko ke mhlambe siye enkosini yethu ngelisonto siyona njana khona ingcenye yaloko nje kuneti vuselelo kwakheka emoyeni wethu. Ngicabanga ukuthi bomcoka bema Easter ukuthi sikhumbule njengoba eBhayibhelini kusho ukuthi kumele sikhumbule ukuthi Jesu wasifela esiphambanweni sikucelebrate lokho also ukuthi sihlanganyele ndawonye njengema Christians kukhumbula lelisuku khona sitozuza naleminye futhi imiphefumulo labo labesengamukela Jesu sibatise kabanti ngebomcoka bekukholwa. Ema Easter sikholwa ukuthi I remembrance of the Lord when Jesus was crucified. Yes, so lokho kithi sikucelebrate ngokuthi kuhlupheka kwakhe nokufa kwakhe kithi kwaba inzuzo ukuthi kwaba kuhlenga kwemphefumulo yethu ekufeni ngoba kufa kwa Jesu kwakubuyisela umuntu position ukuthi abuyelane naNkulunkulu. Ngicabanga ukuthi kimi kumcwanga ukuthi kusikhumbuta lisuku lekufa nokuvuka kwa Jesu. Good Friday umcokwa ngekuthi bazalwane bathola ithuba lekuthi bahlangane bafundisane lokunengi ngoba esontweni angeke angithi lo lofundisako sifundiso ati antenjani atifundise tonke but lesikhane inhlangene nabanye yahlephula sesiyabhenefita sibazalwane. Sesibavile ke babukeli bafundisi bebakha nje icomment ngaye Good Friday kwekuthi usho kuthini uyini futhi mhlambe angathi emfundisi mhlambe ngwangeda kuloko labakhulume ngako make lokuthi uyini nje Easter. Yes sisuke siyokwendani njani Ivele bakhulume kahle ngcusi bakhulume kahle ngalokuthi sikhathi nakuthiwa i-commemoration lento ungazi ukuthi uyavuseteleka kabusha noma ngabe khona leyo besathi akasahambi kahle endleleni yaNkulunkulu ngoba kukhona lo sekumhungile. Kufana nento lokuthi khumbula emandla latholakala ngekuvuka kwakhe. Kuyinto vele levusetelelako ledzinga ukuthi kubuye kanye kuhlalwe kanye kuxoxwe ngalendzaba kwekuthi kuphila kwethu I-restoration yethu kubuyiselwa ku-dominion because kusemukwa lokho kude longakwadi lokho semukwa swaba lide lelide kwaba uNkulunkulu lokucabanga ukuthi ungabe phula kanjani so uvusetelela lo muntu ukuthi hey unemandla etikwalesimo kwakungenca yaloko ukuthi commemoration buyani nalamhla sikhalela lokho ukuthi ngiloyo naloyo athi ukuthi sikhathi sekuthi hamba ungene kuleso sigungu lotho ungena kuso ulalele ukuthi kwakuyini lento sasibuyisela sasinikwe amandla la samukwa wona mandulo. Okay. So it was restoration. Siyabonga kakhulu mfundisi. Kuyasikhuthaza lokho ukuthi nje sibuyiselwa emandla. Ngabe dokotela indlela emakholwa laligubha ngalo lelisuku lema Easter isafanana yini nanaya yaqala nakaqala nje agujwa lama Easter? Ngingeke ngithini ukuthi iyafana noma ifani. Mhlambe kungaba khona umehluko ngenxa yetikhathi. But lengingakusho nje ukuthi asisulahlekelwa yifocus egujweni kwalolusuku lwema Easters. Ukhona lokhulumile lapha wathi ngalama Easters sikhumbula kufa nokuvuka kwaJesu. It is true ku 2 Timothy chapter 2 ngiyacabanga ku verse number 8. Kukhona lapho Paula akhuluma khona athi khumbulani uKristu Jesu ovukile kwabafile. Ongumsunguli wendlu kaDavide. Ngalama emagama lenzaba lena yaloku yema Easters
bengayigcizelela nje ukuthi asisusuka kiyo ngoba ngiyona le central celebration ye faith yethu thina emaKristu mhlaba wonke le ma Easters ngilapho sibona khona ivictory kunjalo ba ya nkulunkulu neya Jesu etikwemandla esono nasetikwemandla okufa abehamba ajangaza sathane asiwisa dlala ngathi amen uyafika ingonyama emndeni kaJuda amen ngilapho sifike simemetele khona siya celebrate ngesalvation besifile kepha manje sesiyaphila cha siyabonga kakhulu dokotela ayasikhuthatha lamagama lawo la kukhona lokuvamisa kwendeka mfundisi kulesikhathi lesema Easter labanye bathola nje ama holiday ukuthi asema holidayini asengibite umhlangano ngiyabekisa lomunye abite ifamily gathering nokwendeke lokwanaloka bagcine mhlambe bangaligubhi lelisuku lema Easter mhlambe ngaba kubudwa ukuthi kukahle yini ku correct yini mfundisi ukuthi bazalwane nesive sonke nje ukuthi singakwenda lokho kungukuthi babembuyisa angeke umuntu kuthiwa noma ungalithatha lelikamela ulidrongise ngengane ngelwa nathi lamanje kufuneka kube ngilo lelifunako lamanti ngibuka kona ukuthi sehlukene uma ifika insinziso kubantu kwakungazuthi njengalapha nakakhuluma ngalo Musa ngokuthi kwakungathi cithwa umusa we restoration kumuntu ukuthi abuyele kube ne reconciliation with Christ okay and nakucithwa lo Musa akusafanani nale Passover yeqala iPassover kwakuthiwa si save onke ama-Israelites ayahamba ayawela okay nalofunako nabengafuni wawela okay but umehluko wala kucithwe umusa so ukwenda ngenthando yakho one person lo valenge khathi lakhe I will tap on this that I will be healed ngidawuthola impilo lensha ngitophakama kabusha side indlela neke kubancengela okay ukuthi bambuleke lamehlo kwethu ukuthi sibathandazele ngaleyo ndlela but unxusela ukuthi bavuleke emehlo ngikhani babona ukuthi I missed several years so long nga celebrate kanti lento inkulu kangaka nanyalo siyabakhulekela because thina lesesizuzumusa siyayibona lento we are geared for ukuthi siyo celebrate but ukukhona vele lo mphuphuthekisiwe lesingeke sikhona uze uthi umpostoli wami nakakhuluma uthi side indlela kube bekuya ngathi ngasiya badonsa but lokhu lento lesa kuthiwa phela nasi lahla lo Musa dokotela nakuthiwa nje salahlekelwa ngemandla eEden nasilahlekelwa ngilamandla eEden we gave it voluntarily kusathana cha ngiyakuva ngiko ke sengithi mcusi sengichithele ngeke nyalo kuthi kutehlele sikubambe njengoba noma ngabe bafuna ukukhulula kwami sekufuneka mina ngitifake ngithi lo Musa bese I tap on bese ngiyajoyina emakholwa ngiyamemela kuthi indlela lesingaba ukuthi nje sibanxusele ukuthi bagcine bavulekile ukuthi yabuyiselwa lento yethu lebesimukwe yona amen amen cha siyabonga kakhulu mfundisi mhlambe nasibuye etitolo dokotela siyayibuka nanaye ukuthi labanye nje abasawa attend lama services la njengalawa ngetizathu ukuthi sebeva ngwazi ukuthi indzawo yekwakha imali than loku celebrate nje masisho ukuthi kufa nekuvuka kwaJesu Kristu mbukeli ke siyabuya hlala nathi sashika khona etitolo.
Sehlelo lakho mbukeli elithini libandla ngiyamukela mbukeli sinavuka umsakazo wakhe eSwatini TV sibuka nje lapha Passover noma ke ema Easter original purpose bafundisi bami kune debate la lenkulu ukuthi abantu abasafuni kuya la emasontweni kutohlanganyela likakhulu ngalama Easter babona ngazuthi ingathi sendlela kwakha imali lakha ngayo imali bathi hayi neyishaya imali lama Easter kanti bese isabona ka nale mali ukuthi bese sayibhekaphi mshenga la masontweni kwakhiwa imali ngalama Easter sitawuthi unfortunately umlaleli nangabe afike kulelo sonto lelingaphamisi ikakhulu ukuvuselelwa kwebantu ngeke bese siyaphika ukuthi kude ekhona emabandla noma akekho bakhona lapho khona vele ukhanzakala ukuthi inangu yabo i-aim yabo ihlukile kunalena leyipurpose yaNkulunkulu. Mina ngidawuthi nje it's very unfortunate for that leadership lebese ijikisa tinto ngoba yati yona ukuthi ifunani kude lesingakwenda ngabo but it's war unto them ngoba uNkulunkulu uyabona kuyenteka tinto letinjalo but siyakhala sikhalela siyabanxusela kuyenteka tinto letinjalo but thina sithi lokubalekile lona lothi ngikherisha imandate yaNkulunkulu achubeke ipurpose yakhe ukuthi ivusa libandla nalebelilele mina ngathi nje nalapho kude thina lesingakwenda ngechoice ye leadership yalelo bandla ukuthi thine kule ma Easter sakwenda nje ngibo labaqoshe abantu emabandleni ngaleyo ndlela okay but lokubalekile ukuthi bahole tinceke utaNkulunkulu tibuyele endzaweni yathu tibuyele uNkulunkulu tendi imandate leti purpose ngayo ngoba kufanele kuvuka kwakhe aligna umuntu kupurpose yaNkulunkulu khona lo wahamba ngepurpose yaNkulunkulu kwafika isikhathi lapho khona wa decide kwenda la kufunwa nguye nalapho site mandla but uNkulunkulu ohlele esihlalweni uyahati yena ngalesi isikhathi bese so uyasikhalima nathi it's not for you to judge bukani ngemehlo kuphela nente lenginithume kona nini ngoba nasesima la kuthi babani bakhe bafuna imali babona utawugcine ukhomba nalongasuye because akusibo bonke bukani emasondo balaleli labahle lapho khona niyawuthola ukumathiswa ngamoya loyingcwele kukhuliswa akusiko lula but nawubona ukuthi I'm at the wrong place nguwe lo yawubona uhamba ufunele enye isonto nguwe lo yawudibonela because angeke siphike ngeke ngasi amen cha ngiyabonga kakhulu make ngiyabonga kakhulu umfundisi wami sisekuleyo ndzaba leyo nje ukuthi masondo adokotela asabukala angathi akha imali ngale umkhosi mhlambe siyadibuta nje sinembukele ekhaya kwekuthi ngabe is it wrong yini kwekuthi kulama Easter lawo ngithi ihlalele nje nefamily yami ngithi hayi lo ngitawugubha lo mkhosi lenkonzo ibele ekhaya dokotela onke lama services lezamsa kwenda mhlambe nakusesontweni ngithi nje ngidowenda mhlambe nefamily noma ke nalabo but ngingayi le esontweni ngiyohlanganyela nebazalwane Babe Muyisa angathi lokuthi awuyi esontweni nje yengoba ubalekela ngokuthi le uma Easter sekwakhiwa imali sekuya ngokuthi lapha ebandleni injongo yalokuhlangana ngalama Easters okay but mina angithathi ukuthi kwakhiwa imali asikho ka business yokwakha imali uma kunikelwa mina ngiyakholwa lokuthi lapha nakuhlangenwe akunikelwe ngoba phela kuzuchubeke lo msebenzi waNkulunkulu nelibandla liqhubeke lifinyelele kuletinye indzawo livangeli kufanele kube khona le mali but angicabangi ukuthi
sesingathi ngoba kuyanikelwa sekwakhiwa imali. Okay. You see the negative, attitude leba khona kubantu nabafika esontweni baqabanga ukuthi nakunikelwa sekwakhiwa imali. Yebo. Asikho ku business yokwakha imali, siku business of winning souls. Okay. Ihambe iye le kubabe enkulunkulu. Ngova kahle. But ngeke ngithi ku wrong nangabe ubambekile. Wahlala ekhaya wakhonda uNkulunkulu ekhaya. Kunjalo. But ungahlaliswa yi negative attitude nesifundiso lesingasiso. Kunjalo. Bakhona labanye mbuyisa labaye bathi leligama nje lelithi Easter lesithixo. Okay. Nalamagama nje etinyanga tithixo. Akunenzaba ukuthi kwakheka ngani. But asikho kuloko thina. Sibuketa lengqikithi lokuthi kwentekani ngalolusuku. Safelwa la wavuka uyaphila. Hallelujah. Wenyukile usekhaya uyabuya. Mina ke injabulo yalabangcwele. Amen. Ngoba iBhayibheli lithi singakuyeki kuhlangana. Amen. Njengomkhuba walabanye. Ngumkhuba lomuhle lo. Amen. Ukuhlangana nokugubha lomkhosi welipasika. Ngosami ngiyabonga kakhulu udokotela lokukhuthata nje kubazalwane kulomkhuba wekuhlangana. Ngiyacela emfundisi singene kunayi ye Holy Communion. Siyayisibone kakhulu la nanginemkhosi lo njengalona wema Easter bese liyadliwa liphasika. Okay. Mhlawumbe nje kafishane siyasibone labanye basebenzisa emajuice labanye basebenzisa liwayini ngisho njalo liwayini ya kukahle yini emfundisi nguphi mhlawumbe lokukahle lekufuna sikusebenzise labanye kulesingwa lesingenambiliso kuyaye kube singwalo umsathi kube ama biscuit mhlambe i-comment yakho mfundisi nguphi loku right Awusumbuzo lolula ukuthi nguphi loku right kodwa uNkulunkulu unemkhuba wekuthanda kubuka the intention lengekhathi more than nakulo bese yakuphatha ngesandla bongasho wena kuthi vele kudzingeka lesingwa lesilolu hlobo lolo but uNkulunkulu uthi kunanga umzalwane lothite ngoba asigcine esontweni kudla liphasika kunjani ngisho nasekhaya kuba netikhathi lapho khona uvele uve kwelemimoya ukuthi buyani sihlaleni phasi angeke ke bese sokuthi ngoba nide lesingwa lesiphekwe ngalo no hlephula lokuphethe lokukhona lapho leso singwa lesilandlini uthathe leyo juice khona tikhathi lapho khona akudzingi ukuthi kube iwayini akudzingi kube ijuice le symbol yale mbala nje ukuthi sithi ngiyabekisa ukuthi khona lengake ngathi kuye ungameli ukuthola ijuice ngeke uzoyithole ngoba udakwazi sikude ekhikhini nangabe una ibeetroot endlini thatha emanta gucuka usathi nje uyakuyamisa uthi bantu abami this is symbol yengadi yaJesu uNkulunkulu uembrace whatever you are bringing at that moment lokhu babe ingiyona symbol yemtimba wakho lesingwa lesi kuthi ubhake kahle noma ukutholephi but uthi lento lengiyibona la ngekhathi lethi ngibabe ngifuna ukukhumbula kufanele kuvuka kwakho wenga lona lothenge konke lobe ku proper according to the culture yemuntu so angifune kuya ukuthi hey lokungcono lothi nginalo lwayini lelincane uyaqhubeka incubo yakhe utholile futhi lothi ngithola ijuice ngoba nalama juice ahlukene the intention of the person kuNkulunkulu ibese se uembrace achamuka amen ngenteka lona longenalutho lophethe nakulobo ucabanga ukuthi akwentiwa
athole umusa etikwemusa. Haleluya. Cha siyabonga kakhulu mfundisi. Babukeli ke ekhaya ngiyakholwa ukuthi ke niyadivela la kunako lesikhuluma ngako nje kwe Holy Communion ukuthi umfundisi kuya ngale intention yakho ukuthi wena uhloseni ngalokwenda lokho. Babukeli ke bakhona babukeli lesambe sabathola labesihamba khona nabo bayenda i-comment ngawo lama Easter lesikhuluma ngawo. Ngiyacela simane sibeve ukuthi bakhulume bathini. Cabanga ukuthi ema-Easters akusindlela ukuthi bafundisi badle ngayo imali ngoba kuma-Easters njengoba siya kuyohlanganyela funa kudliwe kubhadalwe maybe labanye bakhemba etindzaweni lekufuna batibhadale mabakhembile kubhadalwa tipontshi so le mali yonke leyo la lesinikelako iya lapho ke and iyakhona nokuthi kusitwe maybe bantwana labafuna kubhadalelwa etikolweni noma ibasite kuloko labashoda ngako. Kude indlela yokwakha imali ayakheki ngekubuka kwami. Instead yaphuma kakhulu ito supporta loyo msebenzi. Ngoba phenze kuyindlela yeku winning souls. Lo munye usuka kamanzini ufise kuyothandaza ebandleni lesembabane ngalama Easter. Utholeke ukuthi lelo bandla lelo sekufuna li-organize transport. Balandva mahala. Lokusho ukuthi kwendekeni kuphume imali esontweni. Kude indlela umfundisi le akayidla ngayo ke le mali. Instead utawuphuma kakhulu la khikhini. Ngicabanga ukuthi bafundisi akusindlela yekwenda imali lo ngoba esikhathini esiningi nje masonto nami ngibona esontweni lami bafundisi nabaya Good Friday bazalwane bayanikela and banikela imali ye transport because nyalo sekude into yamahala kude nje imfiya for free kufana sesibhedlela noma ngathi ugula kwani noma ngathi ugulela kufa utobhadala kanjena nabaya Good Friday bayabhadala le mali yabo bahamba ngayo for transport bathole ukudla le ne-accommodation labatawulala khona so angicabanga ukuthi bafundisi bayayidla le mali. Mina ngekubuka kwami yindlela yokuthi sihlanganyele sonke sigubhele lisuku lekufa kwaJesu. Nakuleyo nkonzo leyo dinenge lethi mali letidzingekako ngiko ngithi kude indlela yokuthi umfundisi ngathi ufuna kudla ngayo imali. Lapho ke ngila kuphuma khona imali nalamasontweni nalebeveli bekiwe ngoba kufuna kudliwe kunetindzaba tekulala kunema instruments nje kuma ministries ngiyabekisa lamanye kufuna yo rentwa ngekwethi vele kungenteka bekune instrument lencane nyali sound kufuna beyinkulu so kufuna ngeteke. Inhloso ya Good Friday noma ema Easter kuthi kusuke kuyobonakala ukuthi emaswati ayowotha langa ingosi khona kuyala yale bazalwane nebafundisi. Sesibavile ke lapha babukeli dokotela mhlambe singenda i-comment kuloku lebakhuluma ngako ngivile ukuthi impela bayanikhulumela abafundisi ukuthi cha imali kanidli instead niyayikhipha nifake towards lo msebenzi dokotela. Cha ngiyabeva babeka kahle bagcizelela le njongo yalo Good Friday noma yalama Easters bayibeka kahle vele lokuthi akusilo lilanga lokwakha imali akusilo langa lokunjingisa nelokhuphula abafundisi nelanga lapho batawubuthathe khona leti mali lilanga lapho kukhunjulwa khona lona lo wafa waphinde wavuka ngiyakugcizelela lokho ukuthi bayibeka kahle cha asisulahlekelwa nje nakancane yi-focus yetinkulumo letiseceleni left and right ingasilahlekeli. Kakhulu mfundisi ngiyacela mfundisi wami nawe wende i-comment mhlambe kukhonile kukuva. Yes kule nguvile bakhulume kahle. Into lenye lesingayicacisa angeke sikhone kubalekela the fact that the levels of maturity
of labantu labangekhathi ebandleni ihlukene kakhulu. Okay. Lo munye aka understand ukuthi nalokuyonikela kude lophoqa lomunye lophoqelela lomunye. Okay, nakuthiwa nje kuyanikelwa kuthiwa from a willing heart. Nakuthiwa nge-understanding yalo method uyathi ukuthi mina angimixi kumfundisi but ngimixa emsebentini wenkosi. That means ngiyisa kuNkulunkulu icobo lwakhe. Loyo lona understanding lenjalo angeke aza ayofuna nethi imali yakhe yashonaphi isebenteni ngeke azi futhi ukuthi bakhe imali ngami ungeke uzukhona nekuhlala ekhaya ungaye esontweni ngeke uthi wena usaba ukuthi bafuna imali yakho imali awuphoqelelwa uyakhona uyakhonta nangabe uthi ngeke ngize ngikhone ukukhonta akunankinga kude lotakwenda lutho ebandleni ukupha live kuphela udincisha wena kuloko lokwakhulunywa liBhayibheli udincisha wena manje nangesikhathi sasahlele ekhaya udibuta kaningi uzayibo shuthi level of maturity vele bekamncane ngiyabonga kakhulu umfundisi wami ngiyajabula ukuthi niyakhona nekukhuthata bona abazalwane ukuthi phela abakhule enkosini embukele ekhaya ke sihamba saya khona etitolo ukucubeka ke uhlale nathi ungahambi. Sehlelo lakho mbukeli lithini bandla besibuka nje mbukeli lapha noma ke sibuka yona indzaba ye Passover nawe ema Easter original purpose njengoba ke mbukeli esathi ukuthi kuleli viki leli ngiuye Good Friday ngalesihlanu sesiyafisa nje la kubantu labadzala abafundisi ukuthi sesifike emaphethelweni aloluhlelo lethu ukuthi simaneke edokotela siphe nje ema advices esiven samaswati nakibo bazalwane nalomunye mhlambe uyafuna nje kuyesontweni uthi hayi bengisolo ngisho ukuthi ngidawuya ngema Easter simnike dokugcina dokotela ukuthi hayi nitamemukela kahle esontweni. Asibonga kakhulu babe Mbuyisa kungaba kugcizelela nokucela kuye umbukeli ukuthi akabambe lelithuba lapho umkhosi uhlajwe khona gijima uye khona okay lapho kushunyelwa Jesu khona afile waphinde wavuka gijima uye khona lapho kushunyelwa khona ngesalvation ngensindiso gijima uye khona lapho kukhulunywa khona ngokubuya kaJesu nangobungcwele gijima uye khona ungahlala ekhaya uthi wena uyakholwa nje angiphindze ngicizelele naku uNkulunkulu akasite nathi bafundisi singakhi imali singafuna imali singemuqi timvu egameni lokholwa lapho ngitawuthi bana kalethe imali asifundise lifi siqaphele uNkulunkulu asisite futhi ngiyathi lokuthi kune problem ye theological scholars lama differences ema scholars aka theology but akasusiphambanisa nelivi laNkulunkulu asilifundise livi laNkulunkulu njengoba linjalo but asigijimeni siye etinkonzweni noma awuzange uke uye etinkonzweni kuphambili noma wake waya wase uyayekela kulo nyaka kulo April 2026 hamba khona amen ihlatshiwe umkhosi amen maye siyabonga dokotela ngiyacela nawe mfundisi wami usho nje amagama advisor bazalwane sisakiwe umkhosi wa Good Friday. Ngiyabonga Mbuyisa
Titus 2 verse 11 kuthi the grace of God that bringeth salvation that appeared to all men. Thina bafundisi siyezwe buhlungu. Na ubona lokuthi nayi lendo futhi ngoba into i-commemoration yethu le kanje. Ithi nalo benga esontweni. Manje nje ake aye kuyolalela ke. Atokuva ukuthi lento yasukaphi. And le benefit yayo ihamba ifika. Ifika kopho, okay. Nokuthi siyabamema siyabanxusa. Hlola noma ngaba uzikade ngagcina esontweni. Awumathi iplan laNkulunkulu ngempilo yakho. Ungakhanza ukuthi sesikhathi sakho semusa wekugcina. Amen. Sikhalela lokho nje ukuthi waqithwa lo musa. Nguwe wedwa intentionally. Kodwa uthatha inyawo takho uthi nje ngiyoma lapha eminyango. Umangale eNkulunkulu angakwenteni emva kwaloko. That nearest church le phakamisa uNkulunkulu njengenkosi nemsindisi. Mike ngiyabonga kakhulu mfundisi, ngiyacela ukuthi usale uvalelisa kuye umbukele ekhaya. Sivalelise mbukeli. Sibonga kakhulu kunikwa lithuba ukuthi sikhulume kuwe wathi kahle ukuthi ngalokwenteke eCalvary you are aligned for dominion. Amen. So thatha lelithuba, go back to your seat. Amen. Amen. Sekushoda kona mfundisi sale siphamisa sandla sale siphenduka inhlele message. Ngiyacela edokotela nawe uvalelise kumbukele ekhaya. Siyabonga kakhulu mbukeli kuba nelithuba lokusipha indlebe. Siyabonga nakubaphathi besiteshi. Amen. Somsakato wakangwane waka TV. Amen. Uthi usiphe mathuba lafana nalawo. Singeke siuthathele phasi. Siuthathe kalula. Siuthatha ngetandla letinkulu. Sibonga nokwambuleleka nje lokuthi ningasipha lithuba lokuthi lishunyayelwe livangeli naseveni lakangwane nasemhlabeni wonke. Amen. uNkulunkulu anibusise. Amen. Amen. Bukele ekhaya ke sathele thuba nathi sibonga kakhulu kubantu labadzala bayabafundisi kusihlonipha nje ukuthi bebangeta e-studio lamhla batele nje toshereshela nalwati lolungaka ngawo ima-Easter noma ngayo nayo i-Passover. Siyabonga nje kakhulu mbukena kuwe ekhaya nje kusibukela kwakho malanga onke soloko ungakhathali ngathi from the rest of the team ngithi nje ngithe Nkosi Mbuyisa sinifisela ke ema-Easter lamahle nalaphephile uNkulunkulu kaniphathe nisale kahle.